Amakuru agezweho nonaha ni uko tubamenyesha ko ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, uko M23 ikomeza gutera intambwe ibintu birushaho kugenda bihindura isura. Nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu, ubu noneho M23 iri kwerekeza ahantu bita iri kwerekeza Butembo. Abaturage b'i Butembo mu bwoba bwinshi bamerewe nabi. Ubu ngubu bari kwibaza nimba umutekano wabo utageramiwe, kubera ko barasahurwa cyane, kandi n'isoko rya Rubero nta mucuruzi n'umwe ubu ngubu urirangwamo, wagira ngo rwose ni ahantu ni mu kibuga. Amaduka ubu ngubu barafunze, abacuruzi bashyizeho imyugariro niko nabyita, kuko bahiye ubwoba cyane, basahuwe n'abasirikare ba Kongo. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibintu hariya Rubero ntabwo byifashe neza. Hari umwe mu bacuruzi bakorera aho ngaho yavuze ko we iduka rye ryasahuwe, yacuruzagamo imyenda, amatelefone, ibikapu. Yerekanye rwose avuga ko iduka rye barisahuye, barimaze. Hashize icyumweru mu gace ka Rubero, ubwo ni teritwari ya Rubero, M23 iherereye Ndoruma. Aho ngaho ni Ndoruma na Kitsumbero, aho ni ku muhanda ujya Butembo. Ibyo bice rero biyoborwa na M23 birakomeza kugenda byiyongera umunsi ku munsi. Uyu mugabo we, la cité de Kipese venait de tomber sous contrôle du M23. C'est triste parce que c'est aratangaza ko umujyi wa Kipese wafashwe na M23, akavuga ko biteye impungenge ko bavuga ko M23 ikoresha igitugu. Nyuma y'ibyo rero abaturage bo muri Rubero, muri Butembo, batakaje icyizere, amahoro mu mutima yahungabanye. Abacuruzi bo muri uwo mujyi, bo bari kurara mu maduka kubera ubwoba bw'uko basahurwa umutungo wabo. Abapolisi bo muri ako gace baravuga ko basabye abaturage ko babanza kugenzura neza mbere yo gufungura amaduka yabo. Ibyo byavuzwe na komiseri Moa Mbekiroje. Aravuga ko ingabo za Kongo zihari, iz'umwanzi ntabwo zirahagera kugeza ako kanya. Abasirikare bo Bugande bo bari kujya guranforusa ngo ingabo zabo. Babajije bamwe mu baturage bavuga ko batumva impamvu izo ngabo z'Ubugande ziri hariya, kandi M23 ikomeza gutera intambwe imbere. L'armée ougandaise joue vraiment quel rôle dans les opérations qui se passent chez nous. Bien qu'ils soient en train de renforcer leurs troupes, l'ADF continue à tuer les gens, à semer terreur. Hanyuma baribaza bati keretse nimba wenda hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma, naho ubundi bwose byo nta kintu bari kubafasha, ngo nta n'ikintu bari gufasha igihugu cyabo. Turabibutsa ko rero ako gace ka Rubero ngo ni agace kari strategique cyane. Ubwo turakomeza tubakurikiranira andi makuru turi bubagezeho mu kanya kari buze.